Krumzri, ISTV News Bank Tabi Puno Putaran Oxray, Hosehan Badangasi Muri Boxing Lucy. Assembly na pass Tokiba Bill Ohum Hando Kadabani Hybidabida, Kangbai Digi Surasapur Power, Human Sense Semduna Kongsang Section Cray, Kangpok Pida, Miana Solidarity Kongset Set Cray. Pass Tokiba Bill Ahungi Marunda Irang Tokaba Siliba Mui Sing Father Serak Bigadamani Haina, MLA RK Anana Fungdokre. Amadi. Dara Subastel Liki, Nasi Sanakibada, Nisa Tamiban Amadi, M. Kabam, my Bakre. How's the boxing Sanu Pizri? Handak Assembly na pass Tokiba Bill Ahum Kudak repeal Togadamini Hybidabida, JSC Surasampurna, Kangbai Digi Surasampur District Hospital Fawa, Kilometer Tarani Twigi, Human Sense Semduna, Akan Bakongzang Sanction Cray. Numimba Matumpung Amarum Tabadigi Surasampur Mafum Gadi Torkiba Nupi Singna, Surasampur Public Ground Horga, Matamatang Human Sen, Samba Horki. Miamgi Human Sen Nadu Nuntilpung Mari Power Setake, Kongzang the Surgaki Nupi Mana ISTV News da, Talibadabi Fangdu Power Nupi Sing Kongzang Leptana Sanction Kigani. Sahi nipu hena government na sina travel singbu apangba sidun lakliba si yaroi handagi matang sida sapsana thengnaragani haike. Actually, the women, we will not stop till we get what we ask for from the government. We don't care what they say. They have been lying and lying to us. And we are not fools not to understand what they have been doing. The underlying policy that has been used by the government. Though we are simple women folks, we understand what that bill means to us. And we will not let anybody fool us anymore. This has been going on for so long, for more than 40 years. And now the time has come for all of us to come together, and now we have come together, and once we've started coming together, we are not going to stop unless we get what we demanded from the government. MLA tribal MLA singna moina ni mayam yun thokubasi yaning dabi pongdok bagi maram oidna nupi mayam se si dalip ibani human chain tomani in terms of lakhs oina ekoi se yadaba pongmani khongjam se mathang su ekoi to higini to su to dawani handaki Aroibana aina hiding basi Manipur da lebin naba mayam si yamna nungai na lemin nabani odasu hojiki karigi asigumba phibam changbra haibasi atong ahan lairik haiba official mayam nasu khanga dawbani aduga asigi solution si ekoi mayam na amuk tanaraga karino ekoi na tawba alan basi hairaga ekoi tribal singda mat niyo haina amarati MLA oisunu minister oisunu moingonda aina wakaksi thamjabani JSC Sadar Hills na Kangpopi Town Committee, Kangpopi Women's Welfare Association, Kangpopi Youth Union Namasung, Atay Tungan ba Sadar Hills ke Civil Society singa kusam naduna, Kangpopi da Solidarity Kongsa Sakre. Amoba Fizol Setuna ngasi numi mamatungda miwilising ama sangwarom henbena, Brigadier Thomas Ground Kangpopi da pulaba matungda Kongsa da dusat bahuki, Kongsa da sina IT Road ki all oil pump taraba matung Kangpopi ge mathak thangba thong phaw satki mafam dudagi halaklaga Central Traffic Point da Kangpopi Women Welfare Organization ki president ke huinunna losingduna laison thoroma musu pangthoki khongsa sida anti travel bill ekhoni yaning de bill sing handu oibo bi government travel gi map to lei ekhoi cookie state pami UPF amasung KNO ga taunariba political dialogue khumang chauksilalu haibana singba placard ka season ke Kangpopi area da leba nan Manipuri sing amadi tongan ba travel gi mioi sing su khongsa da du sarugaki binupi mana Sadar Hills ki miyamna bill ohumasi yaning de government na khutakta bill ohumasi hando kadabani Manipur government ki lengak makhada ekhoi safana legini haibingamdre central government na cookie singi umbrella oriba UPF amasung KNO ga sathariba political dialogue asi thuzil hangadabani haki JSC Sadar Hills ki convener and Jessalens Gangtian Haiki, JSC Surasampurna ngasi Kangbai digi District Hospital Pawa Satakiba Human Sengi Kongzang Adubo Solidarity Udba Oina Kongsada Sisapani JSC na Hana Lauk Toki Matungina Ningtokaba Numitagi Numit Mapanigi Wakat Mipam Satagani Masi Pawada government positive oiba thabak pai khalak tabadi makhatana akan khongjang
चथगनी स्टेट असिदा तंगदु लेताबा फिबम अमा लेहनगे हरबदी मणिपुर गवर्नमेंट बिल अहुम अदु रिफिल तौबना असुम खोंगथांग ओइगन हाइखि जेसी गी वांगांग लोय लमसा सोंगलोइना JCLPS की लुसिंग सिंगना गवर्नमेंट सिंग मथक्ता ऑथोरिटी ओइना बिल असिदा असोइबा अरानबा ट्राइबल सिंग इंटरेस्ट सोप यावरबदी सेमदोक्सी हाइना इनवाइट तौरिबसे स्टेट गवर्नमेंट असिबु इकाइबा पीबनी JCLPS की लुसिंग सिंग असिना फोंगलोइबा वाफुम असिना बिल अहुम असि अकंगनबा कम्युनिटी अमकक्तगिनी पुनमखि इंटरेस्ट नते हाइबसे याननिंगाई लेतन ताकले गवर्नमेंट की माइकैदगी पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमा लाकनबगिदमक्ता खोइनंगारी फिबम असिदगी फाथबंगमदबा फिबम अमा लाखरबदे मदुगी दायित्व स्टेट गवर्नमेंट अमदे मेजॉरिटी कम्युनिटी न पुगदबनि हारि म्यामगी खोंगसत असिदा पामदब थोदोक थोक्तनबा पुलिसना अकनबा सेक्शन थरंग लखटखे हजि पाउसिंग संदरों पिजरे हंदा असेंबली द पास तौखिबा येलो मी कनब बिल अहुम असि सेम मतमदा मणिपुर लेरिबा कम्युनिटी खुदिमगी मियोइसिंग अमदि मियोसिंग सरु याबग लोइना आइन गिलम द खंग हैरबा अमदि लम क्या द खंग हैरबा मियोइ क्याना पुन्ना खनमिनरबा मतुंगदा पास तौखिबा बिल नि हाइना MLA RK आनंदना फोंदरोले माना मखा तारदुना बिल असि सेम मतमदा खुंदा मिनरबा कम्युनिटी सिंगी मियोइसिंग ताकलमदे हाइबसि सरकार सिबु मराल पिसिनबा यानबा वाफमने हौजिक पालिबा सरकार सिदा कुकी नागा अमदि मुस्लिम इसिल इनाउ सिंग लुसिंग क्या यावरी मखोय से मियामना थागलकपा म्यूटनी हाइबसि कावरब्रा हंखे माना मखा तारदुना हंदक पास तौखिबा बिल अहुम असिगी मरुमदा म्यूई खरन चथरलिबा लेबाक थुगाइना बथौसलसि तराइना लोगदे मखोयबु फादुना सब चाब चरक पिगदमनि हाना फोंदरोले मरम चादबद बेस तौरगा मी म्याम सिन बाइबसे this see yana amongst the rarest of the rare crime oiganeba yamna rare oiba crime sing marakta rarest oiba crime oiganen khaleduna isina maram orges the stalemate later toriba koi government walibra prasamiam no waliba chumna bill pass ta bada lana ngasi sadok tori mayam sing this has to be stopped. This has to be dealt with firmly. I would say. No, government is see areas. I mean, soft to go here. Say, I say, when Indian idea, I'm saying, Niger is ne stern action. Look at the way to the sea otter say. Says I, me, I'm point that on the hundred of Paiti Maru, if a career Maru, if I come there. Adu Madugi translated version to Daisha Pare, Adu Batik Chini. Hector Laiva Manipur had a bill passed by Makoi. Manipuri was Jati, Hector. Saying nine saba wakal khanda daba atopa ni ki khanda banunga atopa ai nama koina assembly de tor pass ta gibagi mong to bese this is one of the most unfortunate apagi Manipuri history the quite unfortunate the badum batang mane lawi na mara lebi mi singje putoga moi se they should be given a fair trial but trial the makoina bar moi is sigim me am innocent me am sigim ni na without any basis I manam chan sigim me am sigim dai to moi lobam to nei kale lobam to kale lobam logam ne na moi the baran se chapta na pigan ne kale na moi see if ever they are found guilty see me am se find out the come they should be hanged till death मांगना मखाताना हाइखिबदा हाउजिक लेरिबा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इपोबी यावना मैतै सिंगना करिगुंबा खुंदा मिनरिबा कांगलुक खुदिमकी मिहोय सिंग असे इसिलिनाव ओइबगी नुंसिबगी मरि अदु लेरमदबा मदे कम्युनल ओरम तारबदे नागा मदि कुकी यावना कम्युनिटी कया मणिपुर लेरमलोय मैतै सिंगना लमदम असिदा खुंदा मिनरिबा कांगलुक खुदिमकपो मसिल मनाव गुमना नुंसि सानना लोइनदुन लाई हाइबसे इतिहासना साखिनि हाइखे I don't normally appreciate this hanging, you know, say, yeah, liberal voice, but the manner in which, under the story issue, see, other prime minister, the governor, the home minister, the propaganda, ma'am, say, see, I don't matic, you know, the career, walk from the dava, I don't matic, Maram Sadaba, again, Marway, the Manipuri community, might take for I'm chown Sinava, Karim the Maran, like the communal loidaba, fight the key, liberal loiba. Quite reasonable over my take for upset, Paidigi, I do you opposite to say, must see Paidigi live activity, come in away. I did have a swag, I see my days in the my day even Manipuri since then I see when the communal Ramtarba, we honorable chief minister, communal Ramtarba, ministers in the MLAs in the communal Ramtarba, must see Nagasa Manipur the VI, cookies the VI, Karigino either, must see. Cookies in Masi Mohi Puru Sagan, one of the homeland live concept. Masi Manipur Sida, quick ask a swide. Madam Zadi, no, I was in another quick swide. Cookies in Quays in house and a quick eating. Sasan Domino, but in singing administration, my day to sing Sasan Mokoya, Sound of Yala, and a quick Sibok, the quick Emily Masi couldn't stop to say. Why don't Nagasumari, Nagasia to Mina Tina? हंद
हंदक भारत सरकार में NSN IM अनिना सही तौनखिबा नागा पीस एकॉर्ड की वाफमना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी ngongkhoi थुगाइबा यारोय मणिपुर की ngongkhoi असि लमदम असigi पाइपु सिंगना थवाई कत्तुना यालमबनी हाइबसि NSN IM अमदी भारत सरकार ना खंगदबनी मणिपुर की ngongkhoi की दमा थवाई थाखरबा इपाइपु सिंगी तुंग इननबा मियोय क्याना सेम सारुन लई हाइबा खंगदबनी हाइखे entire process of Naga integration in Manipur history the yam sound the singer even say so batang study we will not compromise Manipur koi pai pusingna I marakta thang marakta sing we yaki boundaries to guide quite do the yam lum low line and low the say must say everybody should understand Maru in its time na come chungren kale must see wapam say Narendra honorable prime minister Narendra Modi the come to come chungren kale lamba koi arendra bi makongaram kanin kale Manipur history han khangam dri khangam narin kale hal lamba du da hai wapam say Nagaland chief minister khangam ne nai hai अभी मिजोरम चीफ मिनिस्टर से कम दर ने हारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया की नेशनल कुरिंग मन मसी वाफन कम ना मणिपुर की नसी कोई ना डिफेंड तो करी रब बाउंड्री डिफेंड तो करी हारी एडमिनिस्ट्रेशन से नसी नान वन ऑफ द कदाई बाबू मणिपुरी ने सैक्रिफाइस तो कदगे से मजे खंजन में चुंगरे ना की बाइक की साइड कमजे के JCLPS इशूगा मरी लेना हांखिबा जेनिम्स रिलीफ कमिटी ngasi थुपसिनख्रे जेनिम्स के ऑडिटोरियम द पांगथोकिबा कमिटी असिगी लोइसिनगी थोरमदा जेनिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर लाइसम देवेन CMO इम्फाल इज डॉक्टर पुष्पराय JCLPS के कन्वीनर इंचार्ज खंडराम रतन जेनिम्स के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस लोकेंद्रो रिलीफ कमिटी के चेयरमैन वाई गोजेंद्र कन्वीनर के सैतजी सुसुगाखी रिलीफ कमिटी असिदा ngarang फावबदा मियामना लुपा लिसिंग मरपुनिपाल सुमना तरामाथोय मतेंग पांगलखी तबुतबु मियामगी मतेंग पांगबदा लुपा लाख अमरोम हेना सिजनखी पुन्ना मियोय सेनी सुमना तरुक कमिटी न मतेंग पांगखी मसिग मनुंगदा नुपी मरफुतरा मापल यावखी जेनिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर लाइसम देवेना हंदकी ILP की इशू असिदा असवाफन नंखरबा सिंगदा जेनिम्स के मगाइदगी अंगम मतेंग पांगखी तुंगदसु लेबाकी ओइबा अवाना तारबा मतमदा मतेंग पांगखिनी माकी मगाइदगी जेनिम्स रिलीफ कमिटी दा लुपा लिसिंग मंगासु मतेंग पांगखी JCLPS के कन्वीनर इंचार्ज खंडराम रतना अखोइगी लेंगाकपा सिंगना थौना लोकसिंग अमदी शक्ति यावद्रबदी अवाब नंखिगनी नुंगसी चानना लेमिनरपा लमदमसिदा मपानदगी सापुसिंग लाक्लिबसि पुन्ना थेंगनमिनसि ILP की बिल अहुम पास तौख्रबसु मियामगी अपांबा पंथुंग योगद्रे मणिपुर की इशूदा मपालदगी कनागुम खरना हेक सिंगसियप थारलिबसि थेंगनबताई हाइके इंडिया में म्यांमार की मरक्ता लेनबा मरी हेना फगलहनबा मणिपुर दा श्याम प्रसाद मुखर्जी सेंटर फॉर इंडो म्यांमार रिलेशंस हांगदोकपदा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ना अयाव पिरकले हरी ngasi kwakatal leba Indo Myanmar Frontliners Alliance के प्रेसिडेंट RK शिवचंद्र की युमदा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा Alliance असigi प्रेसिडेंट मसाना फोंगरोखिबदा हिरमसिंग मतंग पॉइंट तरा यावबा मेमोरेंडम अमा सुषमा स्वराज दा पिसिनदुना थबक ओइना पांगथोकना तक्सिनखि हारिबा पॉइंट सिंग असigi मनुंगदा सेंटर असि हांगदोकपा सेंटर दुदा म्यांमार मसुंग थाई लैंग्वेज तमनबा डिप्लोमा कोर्स हापसिनबा एक्ट इज पॉलिसीना थबक ओइना पांगथोरकपदा वुदगया तमना लाकदबा बुद्धिस्ट लंबोइबा सिंगी दमकता लैनबा इम्फाल गनकनबा मफमदा गेस्ट हाउस साबा सैगांग स्टेट तगी लैंगबा लाकपा मियोय सिंग मतेंग पांगनबा मोरेदा बुट अमा हांगदोकपा म्यांमार दा लैबा मैते अमसुंग इंडिया मसा सिंग मखोयगी लोल अमदि कल्चर खंगजेनबगी दमकता सेंटर अमा म्यांमार दा हांगदोकतुना तंबीबना सिंग वफम सिंग यावखि अलायंस असगी प्रपोजल अदु सुषमा स्वराज ना पुनिंग संग ताबग लोइना अथुम मतम दा थबक ओइना पांगथोकनबा होनरगनि हाइबगी सबसाबा थाजब पिरखि सेंटर हांगदोकनबगी वाफम अदु हप्ता अमगी मनुंगदा सबसाबा पाखुम पिरकनि हाइबगी थाजबसु थमलखि हाइखि
RK Sivasandra Makhatana Manipur Manungda Kunda Minerva Yellow Missing Marakta Tajanada Bamadi Unkanaba Lady Singer says Sel Tungi Pibam Sauna Fagalak Labadi Punam Mankigani Kanopo Esiage Sel Tungi Pibam Quaidi Henapaba Levaki Manung Saliba Singapore Ladyba Miam Sing Unkanabi Muta Selna Lining Oinu Lady Sel Tanaba Honabada Canada Matam Mangan Bugis Sanabilite Manipur Su Act is Policina Lakpada Madugi Sub Sabakudung Sabaloduna Sel Tanaba Lambida My Onsinar Labadi Unkanaba Sing Mankigani Taji Masikidamak Center Dagi Madam Sabam Ong Kudung Saba Lonaba Hotnaba Sungani Alliance Asina Pakaliba Tabak Toram Sing Asi Manipur Gate Tabak Fanguduba Naha Sing Tungi Punsirol Yanglaba Matungda Kalada Orabaso Ko Anaba Panam da Pakat Pani Haki Nasi koi Manipur gi yang thina sarang ngariba amaga thajana da wi mong da tawrisi ai view da no manner friend lies view da economy fatta da gi ne na yam sawan lawi Singapore da amaga onsenar khanabagi mafam laite matam laite they know only one language that is money nasi Manipur si da su akhoi si amaga nusinar kriba amaga onsenar ga ngang na bai matam lai si akhoi paisa economy si so factor mo ran khalle nasi akhoi na lekhatsa da office in it's not only language this is not only religion this is not only relation si sina akhoi business ki link kamasu Southeast Asia is the Sandoga Manipur, quite like Singapore, Hong Kong, Dumaina, and Tabachinba. Business cut the way of Pachata, Wakalunda, Nawaduga. A quick Kalaiba Nahama Amsunchi, Pasha quite like Bible. Adumbo, where Matamsida, Cookie, Ganaga, Canabalero, Cookie, Gamatega, Canabalero, Punama, a quick Minaraga, no, I Minaga don't have a Wakalon, Sida, Kena, Mangops of Wakaloni. Ngasi upung mangarom tabada Morangkom Swajam Lekai de Leba SSB da Tabak Torumba Laisram Modumungul Koba Mui Amage Yungi Nakal da Bomb Pokai Kre Taudodu da Miyamata Aso Panjau Kide Yumanungda Khamdun Tamba Eco Sport Gariyama Mingsel Kaike District Police Commando Bisnupurna Imphal West Commando Madi 2x5 GR ge apun makang buamana tobul awang lekai da thibom ge thabak sathabada PL ge thangweban krababam lekai de ge krababam lele LS kanta ma dima ki loinabi krababam pradita fare hari makhatana wang pong sathabada kwagathel morangpurel de ge thodam ningol oinam ongbi Victoria Devi su fare haina police ki piarona khanglali haujik makhataba pau camera pidringai mawine na tembe matang lomanase amukusona tranok Thasigi Tarukta Lamphel Sana Kaitel Community Hall the Pangthokiba All Manipur Home Guards Employees Welfare Association ge General Body Mifamadu Association ge Executive Committee ge Ayaba Lauraga Pangthokiba Mifamnate Haina Company ge Commander MD Babuna Fundrole Manipur Press Club the Pangthokiba Pauge Mifam Amada Mifamadu Association Asigi Convener Oina Khalle Hariba Hanagi General Secretary Moirang Thames Tikendrana Maki Kushira si Mui Kraga Manraga, Mifamadu Pangtokibani, Maramaduna, General Body Mifamasi, Senaba Yaroi, Amaromda, Ta Sigitang Tarahum de Manipur Press Club the Pangtokiba, Paugi Mifam Amada, President ni Haikiba, Wai Mangi, Haribumi, Asisu, Association President Oina, Hapa Hibasi, Niam Sumna Kankidabana, Home Guard Sina Yabangam Loy, Hari. In Manipur Press Club Pangtokiba, Press Conference the President Hajibuba Seniwai Mangi Hai New Asisu Association Asibi President Oina Hapa Hai Bose Niyam Jumna Khan Kidabana Akoi Hongwa China Yavana Hana Press Kitunda Amandiri Naga People's Union Imphal na handak Surasampurda Mui Mapal Laikidaba Masung Aswapan Nangkraba Singi Mating Oina Lupale Sing Hombutara Pikre Luinana Laikidaba Singi Mafam da Awawa Fangdopa Luinana Aswapan Nanglaba Singsu Atuba Matam da Fagatpo Oresno Hari Mayola Pok Tokpada Miyana Fair Service Code Season number 101 Yadavana Maram Perga Control Room Mobile number 8415925200 Amuktang Hana 8415925200 Natraga Divisional Officer Headquarter Ge number 9862972497 Amuktang Hana 9862972497 da Pau PBU Haina Manipur Fire Service Ge Headquarter Ge Thopa Cherolman Hari Thameban Sinam Lekha de Leba Civio Higher Secondary School da Ngarang Mahiri Nepal 1 Thakre
second period chatringida mairoi sing adu wantrakibani makoi nipal mak class 9 gi mairoi ngaktani makoi nipal gi manungda nupi mairoi truk yauri mairoi nupi amadi hauji lamfel leba private hospital amada laikandari school asigi class master amana phongdorokpada school charibo mafam asi laifam kanba natragana masa masage anabagi problem leibadagi oigini haiba wafam thamlakhe asna in manungda ukoi sadro humpun ram phambadda moi marakta phaminabda mininduna masa choktharapadagi wantharapadi tawu oigani haiba jaina adumana sum khanba hospital lakanari bi mairoi amagi mamana phongdorokpada magi masanupi ase hana masada anaba muta leiba miuina te hari amaromda ngarang thokiba thodo sigi matangda naro lesemba club thamaiban gi president pratap na losingba miut kangbu amana satuni yingsinkre malasida ISTV news na phongba pawgi mathungina classroom asigi leifam thokpa masingdagi mairoi masing yam heli ngarang asi nungsa kaihana saba classroom gi ventilation matik sadaba masing yamlo mairoi singna hondoropa carbon dioxide namaram oiduna mairoi nipalaju sor funduna wantabo ramba yai hairi masida khoge lighting gi su mayamna nalamajina thazaboi matungina masida lighting mas khan ba pamba degi mafumsida lakne aduga hojiki akoi bagi film si kyam thina luna na thalai gi habdu sumayam yingire adu khara mot pa jaga su loimu yaure aduna masi sabsana athu matamda akoi naw lesimba club na civil school da akan instruction ni loina na akoi masi to hanna akoi amkana athu konarani Raja Rammohan Roy Library Foundation's Kolkata Ministry of Culture ge sendang makhada Manipur Library Association's Malana Sinduna numidini sathagada public library saukalana ba masung management taunanabagi thorom ngasi Manipur Press Club ta hodokre toromasida langthawal kendra gi MLA Karam Syam Malagi President Kangjam Chauba State Central Library gi chief librarians e Lataki Surga ke MLA Karam Syamna hauziki matamda library pamdrabadi saknarami amata oibangamloi saukhat lambida maning halakani maramasina asiguma program asi lekai lekai khungang singda sattuna library gi iho saukhat hanaba yamna mathau tarkle masidana library gi iho kangkhal hanba ngamgani lekai lekai leba club singna su library saukhat hanaba honarakpa matamda government na leithoktuna senma ngamloi club singi thaupuba singna kathobuga loina thabak tohaningi haujing manipur da library gi iho sidarphugum toriba se aikoi punna honaminaduna saukhat hanaba honamina si haike asingudi mala harga nusijarugi wakanda malagi harga isari asin panam layerasu malagi function di atam jupudi yaujan ngi wakanda laiba adu no choi na sakatari choi na sakatari adu yang penting na harus support kini adu manipur da abadi knowledge ki store or sumber library ki ihosina jobu mume na malagi sakala kandadi manipur sakat pasu choi da choi na sakat na mamu koyani habadi thaza odi wakanda koyani sumreje Hana pangthokani toromba Manipur Police ki nupa constable lobagi bhaivavosi tales lakliba September tang kunipal ge ayupung mapal degi anba Manipur Rifles ki complex ta horgani Okhol district ki oina September ki tang kunipal degi kunmapan Sandal district ki oina October ki tang ama masung ani Tamelong district ki October ki tang ohum degi mari phawba Soyasampur district ki October ki tang manga degi taret phawba Senapati district ki oina October ki tang nipal degi taramathoi Bishnupur district ki October ki tang taranithoi degi taramari Imphal East district ki Jiribam yauna October ki tang taramanga degi taratret amadi October ki tang kunda pangthokani Thawal district ki oina Sugunu yauna October ki tang kunithoi degi kuntaruk phawba amadi Imphal West ki oina October ki tang kuntaret degi kuntramathoi phawba pangthokani Lemoba candidate singina November ki tang amada pangthokani candidate singna admit card original educational certificate amadi mari leinaba sia sang sing puraknaba recruitment board ki chairman Radhesh Syamna khangalali Lalabungda leba gas agency na ngasi gas pibida niyam lana thong sathare haina gas loba lakpa mioi kyana pen phongdokre gas agency gi mioi singna phongdropagi matung inadi ngasi gas ki oina paukse singdi yaurbe stock masing sumna taru adu lana kwat tobo oirangani agency sigi ngasi gi stock ki phibam ase commercial gi taramapal yauna punne stock sani marphumapal ni haike amamda gas loba lakpa mioi amna phongdroppada ngasi gas phangudroba consumer sing mathangda pigani haiduna cylinder ahang loksin bamadi phone number lohoduna consumer singbu apang masibgi thong si pende stock ta leriba gas masinga miamda yenthokiba masinga ningthizina agency singna matam sana miamda khanganingi haina phongdoki adu mogi matam ju pide rida ada blockade to block songi landslide to bane songi mogu thongyai ya de keno to bane moi je hafta am thang sam jo gyamen ta je
अदगी गैस से मोई से चौंगा तरुल लाभ से मोई क्या तौर है चीज़ चनी क्या नो हाफ है अदगी चेना इसे गैस में क्या तौर है चेना है सी ब्लेक चल रहा है गैस में ताज़ है कोई ब्लेक ता लिसिंग अन्नी के चनी के ऊपर ना कोई खाली ना ब्लेक तो नहीं था दो माले अमरोमदा गैस के मैनेजर एम मोन्टी पंगदोरपदा ngasi thokriba thodosi mamang sahi November thada booking tokiba mioi singi ngaktani makhoi marakta bank link leitaba kayasu yaukibadagi ngasi pigidaba stock masing somsumna tarukdagi hendokibadagi ni recepti kahuraga gas piba ngamodrob consumer singi mafamda nuaitaba phonglopga loina gas phangodrob consumer singi oina gas ki segmai gi IOC da leriba gas singba gari hack lakpaga gas yengadaba matam shuba shudaba thidana makhoi gi dama akhanaba torang ama toraga athubada yengani haike masidi tarik to lemuk sunabani na akoina check tawda madugi kenosi club le pabani na ima ibin mayam alaman le populina bengling ye leiraga chuan tawda pibudagi akoi phamudaba isinau ima ibin mayam am yawre 71 to chidi nuai jade no ai IOC gi semaida कोई गाड़ी लेरी मुने लापगा हापगा येनबई येंदबा अखोगी फंगौदब सिंगदुदी आई कंज्यूमर की मैम की अनोगी दमुता आई दुम पिथोक सकनी 132/33 kV service station Churasampur se hayang ayu pung taruk tagi numing pung tarani thoi phawba mai piroi hari service stations asigi 132 kV circuit breaker samgadamna maram oiduna mai piroidabni haina MSPCL ge sub station division number 3 ge divisional manager ge serolmana khanglali Nupi Samas Welfare Association gi ahanba mapok kumnon ngasi public community hall langtabal pura makhong da pangthokre thormaduda MLA RK Anand Nupi Samas Welfare Association gi president Idemu amadi pradhan AK Manina Singhba mioi kyana sarugake All India ki oina handak pangthokiba Agricultural Resource Service of Agriculture Service Recruitment ta marisiba position tarkhaba Huidrom Dayanandabu opugi thoromama mang Imphal gi Haigunjangba Community Hall pangthokre People's Pioneers Club amsung Unit Congress Committee anina sinna pangthokiba thoromaduda Transport Minister K.S. Ratan Kumar mang Imphal Municipal Council gi chairperson T.H. Rasmohan Ward number 6 ki councillor T.S. Pratap Susurgaki Ais Dayanandana Kudong Sadba kaya labor loina nomagi Kusumana hingba imung oibana awabo kaya labasu Hanba laitana pandam amagaloina honabadigi tag asi yona sanction mangamani Nasi larik labangamdre hayang soidan lagini haiba imababagi wafamna tauna oiduna hena honanwa pohalakibani haki Minister Ratan Kumar na mayang Imphal Kendra si atay Kendra Singa Sakat Torangda tamjaningai oiba Kendra ama ohena honarakiba adu ngasi mai papu kudam uba fangle ngasi gi mirol na mai pak laba mioi sing asidagi tamjaduna kathokpaga loinana hena kanna sangsilabadi mai pakpa soidana oiba ngamgani haiki अखोई मसक नाइबा केंद्र मा मॉडल लोइबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मा मदु ओइहनबा हाइबसे अखोई खुदिन मक्की मदुगी मंगजबा मंगमनि मदु अखोई खर खर कोई सामा मपुंग फाना मदु अखोई मंगफाव नबा ngamद्रगसु अखोई सि मंगफाव नबसे मसि हौर ए हाइदना इ थमजनि Nilikuti Food Park Thongkhongda bom thamlamba yaningdo phongdoktuna Nilikuti apunba mairapai bilufna wakan mipam setakre asigumba thong mari leinaba singna matungda amuk hana tawbidanaba arfil tawri Yellow missing kananabgi damak akanba khongjang sangsilingai sarak asida lamdamasigi mioi khujok kharana mafam kayada mela sinanaba honariba se khudakta lepkadabni haina KCP pori methi lufna khangali Lufasigi Publicity Secretary Malengmanba Maitigi Serolamana Lufna Mamangda Jwaramadi Senda Lambida Yumpam Oidun Sataba Mela Sing Tobada Thingbatam Kibadu Ngasisu Ohong Malaytri Melana Lamdamasigi Potopo Malem Sinbatungna Kanganduna Lamdamasibu Masak Takli Melabu Mapamatam Sana Sinduna Lamdamasigi Handlum Amadi Handicraft Ki Potok Makal Kaya Potoktuna Sabit Hingalanba Lamdamasigi Tabak Fangdana Ladiba Larik Lesu Heriba Narul Kayabu Tabak Nomagi Hainabi Lehenduna Masama Sana Semza Sajaba Potok Sing Melagi Matengna Utok Saba Ngamali Adubu Ngasigi Kunayasina Melagi Wantopulana Handoktuna Amadi Melagi Mingtol Piduna Lamdamasigi Sandwich Londa Sagun Torumui Karana Leba Asida Sanaba Yaruidaba Melaganium Siamle Haiduna Honor Libasi Kudak Lepkodabani Mary Kuzo Karana Siliba Melada Lekai Club Marapai Singda Sel Karapiduna Sinaba Honorpa
mafam dudasu lekai lekai club mara paibi singna sogaloi dabani mela sinbugi ayaba piroi dabani melana lamdamasida kari mangjaba amadi tongjaba haibigi khal khaidokna yengmo matamda sada marphumanga mangjai tongjiriba haibabu mela silba mioi kharak adutani maram singa sin nenaruba matungda lufna khudaktagi mela tawba thingnaba warif lobani hari lamdamasigi oina pothok puthok pada sangdamnaba iyong amadi khusa haibagi pothok larik laisuga mari leinaba mela singdi athingba asida konsiloi henadum pukning thogatpaga loinana tembangani hari kege moirang apunba lufna moirang kendrigi manungda leba awat apa yengsin bidabagi mayokta hayangdagi togani haina toramba matam kaktaba ban lakliba tang kuntra fawa yithokle haina lufasigi president yungkhaibam surjit kumarna phongdroli ima imoinu thogallof kanglof ithakna haukiba sahi anidagi leptana pangthoktuna lakpugum lakliba september kunmari haikru hidongba numita lamlai kendrigi manungsana leiba salampatta hidanabagi thormama pangthokadori ngasi hidanabada sijenagadaba hi ani puraktuna laison tinsun ki thorm pangthokre thogallof ki advisor sagolsam gambhirna lofasina ipaipu singna satnaramba makhoigi liklam aduda tungda lakliba aikhoina khongfam kaidana setpa ngamnawi panamda thoromasi pangthoktuna lakpani hidanaba asida lamdam asida leiriba miyamna saruk yabiu sangdamnaba asida nupa nupi pakhang leisabi amasung maugi tongan tonganba pana tara tarukna saruk yagani haiki panba yai lamlai kendrigi manungsana leiba salampat asi hana pikna lerambadagi BJP Manipur Pradesh ke RTI cell ke convener mongjam poraihan bana fit lisingama sangdohan bagaloina fit chaniangkai pakthohan khibani haibok ningthau haibok leima palem panthogi mafamda handak thokiba thododu pau phongna dabadagini lai huranba lakpanate lai khuromba lakpani haina salai nongdol anganba lai committee gi president oinam Surendrajit khumana phongdokre singjamai bagabati lekaida pangthokiba paugi mifam amada mahana makha taraduna hairoki miyamga pau phongna ba watpadagi thodokar thokarbasu hojik baf tanre mafamaduda aranba karigumba tauge haina khankiba leikide hari Imphal East District ki manung senba kaibi mana singda leba lamjanba irabot ki ningsing yumbida lakliba tang kuma thoida pangthokadaba haikat lekat tambagi thoromda miyamna saruk yabinaba lamjanba irabot ningsing thorom observation committee na arfil tori waimom lekaida leba PPCM gi office ta pangthokiba pawgi mifam aduda committee asigi member Sengoi Luangna lamjanba irabot na linkasaramba Jamasthan da leba Siko club ki ground da miyam gi oiba mifam ma phamgani lakliba tang kuntra da Nambol municipal council gi hall da manaba Sakatpa Kunai Amada Sangsin Minersia Hibi Hiram the seminar Mapangtokani seminar is the Professor KSS Bimola Dr. Homen Tangzam Amasung Advocate and Ango Toibana Matangsina Manipuri Nupi Singi Todangda Irabot Ki Mieng Awang Pok Amadi Longmi Sing the Lamnanba Irabot Ki Mieng Amasung Simi Tamigi Mari Sagarpet Irapogi Todang Hibis that Se Patokani Pangtokadoriba Torom Asigi Numising Asida Kanagumba Luf Amatana Ban Blocket Tobidanaba Apple Toki Manipuri Bakcha, Miang Pudimuna, Mapamatam Zana Limbirakuna, by the Dogna Pangtok Jagadoriba, Lamyan Birawaki, Toram Pudimukasida, Miam, Lamting Pangbiu, Amazon, Miam, Saruyabi Hedana, Nitok Mekedi, Nolukna, Nishingeri. Paumi Singh Haksang Pana Lehna Bigi Pandamda Lemna Heart Sek Tobagi Kem Ama Ngasi Manipur Heart Foundation Namadi Amjuna Sinduna Manipur Press Club da Pangthokre Tarmaduda Sky Hospital gi Managing Director Dr. Sam Kisur Yauna Heart ki Lamda Kanghairiba Dr. Amadi Nursing na Sarugaki Tarmasiga Mari Lena Sky Hospital na Paumi Singh na Piba Health Privilege Card launch tauke card asi paiba Mui Singh hospital asida layang bada sada kun tagani haina Dr. Sam Kisor na phongdoke ngasigi kyamadu da amjugi member kaya nam asam masagi nuwaituba kaya yengthoki amjugi president samjaina Paumi Singh Haksang nada yektan leina bahona bada Sky Hospital lamadi Manipur Heart Foundation na local ilba khong thang thagar phongdoke ipau gilamda ai bung thenumidang khangdana kocha chatuna koi paw si lobunina akoi health ki matang da kitang koi iwar oidaba section da bana ya mone tawi adar masida koi gi mebigi haksang si kandaba taragadi akoi gi nuai taba azu soiba kya le padugi adrigi nga thokna ba akoi gi asigumba free heart screening ki amasi amjuna Sky Hospital isa center sigo kusum brisin jabani maruena hoji akoi press club ta sidagi hauna yengi ba sida ayamana akoi konjanjari ba si amjugi bona fight member oi ri ba sing amadi akoi nanjon racing adoga magi akoi jane singi mung manung ku dependent hai tare si akoi na konjanjabani fargi maruena
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ MD ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟꯗꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯒꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ preventive measure ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ Manipur Alliance for Child Rights Moirang Hanuba Leirak Imphal West na sinduna taruk suba Annual Children Cultural Meet ki thormama ngasi lamnan masangla de pangthokre Child Rights and Yuna ngaklo piduna ensure flourishing childhood for peace and harmony haiba theme da pangthokba thormadu da S Sarasendra Sharma Chairpersons MCPCR Asim Kumar Ghosh, Associate General Manager, CRY Kolkata, Montu Anthem, Convener, MSCR, Amasung, Sesakpa, Ranbir Taunamadi, Ms. Mankasu Suraki. Tamilong Yawna, District Nepal, the Gilaki Basildral Hongi, Angang Singda, Kudolpol People Lunena, Cultural Program Supangtoki. Tarmaduka Mari Lena, S. Sarasendra Sermon Haikivada, Bigli Bangang Singbu, Santi Lena, Tambira Padada, Makoina Su, Lamdamasita Santi, Porpanganguni Haiki. Makoina ni sawal bakanda bini degi makoina siki knowledge kaya namora matunda degi hey makoina sawal apa makoina lebaga ni mereka tahu District AIDS Prevention and Control Unit Imphal West na sinduna SIBM so AIDS ki awareness program ma Moirang Khom Lok Lawung da leba Network for Positive People Imphal West ki conference hall pangthokre Taramaduda Chief Medical Officer Imphal West Dr. A. Skula Kickboxing Association of Manipuri President R.K. Jaisana MNP plus ke President L. Deepak Susuraki L. Deepak na Manipur da SIBM so AIDS ki fibam adumak khudong tingai oiri matamama da drug saba se fashion Tonarpadage, addict, Weraktuna, Sang Wankalakibani, Matamaduda, Doctor Natrika Counseling, Pibinaba Mui Marankaina, Lakidavana, General Population da, Line Sanglakibani, Muela Kuntaruk Kuntaret, Labor Manipuda, Mui Sing Nepu Dogi, Matakta, SI Viga Sagonaduna, Labana, Masibutara in Logusumloy, State Government Kanaba Torangama, Paikatuna, Serbema Satabumatam Oire, Miam Singnable Labadi, Fong Natrokuna, Sangyang Toktopiu, Sangyang Tohogdabadi Pakang Sabikea, Positive, Oidun Lady, Masiam Kudong Tiningani, Matamsana Sang Togduna, ART, Sahurabadi, Mui, Amadi Mui, Amada Sandorapada Sada, Morpudara Mangarumdi, Kanbangami Haiki. If the heroin comes in early 1920s, the Naha or a teenage or a Mokangu singo, Madu Paka, Madu, Dena Amal Narambe in the Genoma, Narambe and a Wakalo in the country, and Akoina, lesson learned or Bea and Kale. Come targeting Matam the emissions of Jaramwe and I Kale. 9 sector gi Nepumanga Suba Assam Rifles ki Kangbu mana KCP gi Kaderma ngasi pangai digi phare Assam Rifles ki PRO gi Cherola mana farba miwe sig maming Sina sai kunmanga apopka lekhidra lukhoi khongnang maning pangai digi hari Awaramda Bisnupur gi Nasau digi Lin Sikhibi nupi ma Taranithoi Suba BR Regiments ki medical team mana kan hari 10 sector ki taram do suba dental unit Assam Rifles na Lesingphung Christian Hospital ga khusam na duna dentals amasung medical camp amasu ngaingu khul pangthokre camp asida myoi sama marfu mangarom lang baga loinana hidak langthak singsu yenthoki hari hauzik ngasi sanawi pau lomunesi Nasigi Sanawi Paulo Minisi Nisa Tamai Banamadi M Kabamgi Ahum Suba Roundgi Mats Mai Pak to na point Taruk Pankre All Manipur Football Association na Silaga Kumuksum Ingosa Singa Memorial Trust na sponsor Toduna Impalgama Palkangze Bungda Manipur gi masak nariba Tim Tarani Thoina Saruyadno Satriba Tara Suba Manipur State League ki Sanaki Ahan match da Nisa Tamai Bana Trupu Nambolbu goal ani sumna Mighty Pikre Nisa Tamai Bangi Mai Papi goal Singadu KS Nauto Namadi El Saratona match ki Neputre Suba Madi Homudra Mapul Suba Minitasan ki match asida Trupu Nambolgi Sanaro Ace Indrajit as Ace Mairaba Amadi Nisa Thamoibangi El Sanatomba Amadi El Gauroda Refrina Unsporting behavior Gidamakta yellow card sing Piduna warning Toki Anisuba Metsta M Kabamna Nako Nambul Mapalbu goal Anisunur Mighty Pikre M Kabam Mai Papi goal Aniadu O Pitler Amadi and Pritam Metski Yankemanga Suba Amadi Marpu Mapal Suba Minitasanki Mets Asida Nako
Nambul Mapalgi KS Milans Amadi M Kabamgi and Pritamda unsporting behavior Gidamak referee yellow card Piduna warning toki. Nako Nambul Mapalgi match Ohum Sanavada Ohum Mak Mighty Kiduna point Ama Forward Lobangam than lady. Hayang Nung Tilpung Animinate Contra Tabada League Asi Ohum Subarongi Aroiba match Oina Jomi Football Club Surasampuramadi Trau Kwakatilga Sanagani. Thobal College na nupa amadi nupi gi Manipur University Inter College Kabaddi Man and Women Tournament ki title lokre. Manipur University gi mieng makhada CI College nambol na sinduna college asida tim trama thoina sar uyaduna satriba Manipur University Inter College Kabaddi Man and Women's Tournament ki ngasi sanakiba nupa gi aroba match ta Thobal College na Mayalambi College pu point kuntra humdoi kunmapan amadi nupi gi aroba match ta Thobal College na Yumbu CI College nambol bu point nepuni toi kuntra matoi na maiti piduna tournament asigi title lokebani. Evalis District Football Association sinduna SWC ground Khongmanda tim tara nasar uyadun satriba Maharaj Kumar Ganendrizit Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakiba hanba match ta YOSC Kuraina Abak Ketrigabu goal Maria Madamaitiba Piki. YOSC Kurai goal sing adu Mayo sing na goal ani sanki atoba goal ani duna Kasung Amadi Tamray ngam na sanki bani. Abak Ketrigauge Amatangairaba goal adu Ahar na sanki. Anisuba match ki sanaki bada SAK Yumnam Kuno Amadi Upak Yangway goal Amata Sanadana draw sakre. Hayang Ahanba match kila 11 Star Sporting Union akampat amadi KIYC Ketri Iril Mapanga Sanagani. Anisuba match da PYA Kairang amadi Nipso Kaibiga Sanagani. IWKK Usekon Laikon Sinduna Usekon Community Hall da Kankut Tara Marina Saruyaduna Satarkiba Third Koizam Jaima Singa Memorial Kendrawise League Come Not Out Kang Tournament Ki Ngasi Sanakiba Matsta Sagobal Kendra Kankutpu Kundra from Kendra Kankutna Pansil Taramapal Taramanga Kaptuna Mighty Piduna quarterfinal Sankre Singthang Lairembi Kang Association Bamdiana Sinduna Bamdiar Ka Community Hall da Kankut Mapan Saruyadun Satriba Tarasuba led Namrams Anganghal Singa Memorial Kendrawise Say Home Pumatake Lake Come Not Out Kang Tournament Ki Ngasi Sanakadaba Tamoiban Kankut Taka E Lak Tabadigi Kontozam Kendra Kankut na Wa Overlokre Hayang Tamoiban Kendra Kankut Akutimbi Amadi Nambol Kendra Kankut Kasanagani District Football Association Bisnupur Sinduna Bisnupur Minister Dim the Satriba Second A Specific Memorial First Division Football League Ki Ngasi Sanakiba match da NCYWO Nungsang Siruna NAYA Ningtho Kong Ka Kunobo goal Amasunur Maitiba Pikre Mapal Suba and Balananda Memorial Second Division Football League Ki Sanakiba match da KYWA Kuman Bisnupurbo UKCCL Oinamna goal Maria Mada Amadi Manga Suba Di Mazabi Kabui Memorial Super Division Football League Ki Sanakibida YSWA Ulobo Nasal Lemopopam Kunfamna goal Animada Mighty Pikre Foundation for Living Kyangway Mamang Lekai Sinduna Kyangway Mamang Lekai Football Ground Tim Tramatuna Saruyaduna Hayangdigi Second State Level Jananita Hizam Irabot Ningsing Tabum 7S Side Open Football Tournament Pangtolagani Tarmasida MLA K Thamarjit Kyangway GPG Pradhan K Shubas Badminton Associations of India Gi Vice President Bijoy Koizam Amadi Standard Robert Higher Secondary School Principal P.S. Landonina Thromo Pusing Wagini Evalis District Football Association Sinduna Ketrigauge Aba Ground Tim Tramatuna Surgadun Satriba Moirang Tim Ibobi Memorial First Division Football League Ngasi Sanagadaba Messing Ground Pibum Patabadigi Yetokre How's it Ngasi Nomoyoba Ngasi Pau Pizri ICAR Lampel Party from Paugi Matungina Ngasi Quaidi Saba Degrees Celsius Contranitoi Quaidi Ingba Degrees Celsius Kunitoi Dasmik Ani Nongsitayawa Ising Manulgi Sang Ayutasada Marpu Nungtildan Sada Marvutara Nitoi Nongzugi Sang Tara Dasmik Taret Millimeter Ni Losalaputanga Sing Muru Pausing Omukan Pizri Assembly na pass Tokiba Bill Ohum Hando Kadabani Hibadabida Kangbai the Surasampur Fawa Humans and Semduna Kongzang Sankre Kangpok Pidamiamna Solidarity Kongsan Satkre Pass Tokiba Bill Ohungi Marunda Irang Tona Silva Muising Faduna Serak Pigadabani Haina MLA RK Anana Kondokre Amadi Tarasaba Staliki Nazi Sanakibada Nisa Tamoiban Amadi M Kabam Mai Pakre Nasigri ISTV News of Paul Matang Silvestre Mintabu Ponopo Amukana